салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо як хонаро барои шумо муаллифӣ мекунем ки хонаи навсохт вале ки нидастроини то ахира сохтагӣ ресай дар ноҳияи Варзо 32 километр да, яъне ҳами душанбе то ҳамҷар омаданда 32 километр. ина марҳамат бинед, сари раҳ да, ями хона сари раҳ да, беҳад ҷошзурай тобистон ба дараҷаи олӣ сархин ҳариби дарё да. ина марҳамат бинед, детажа нидастроини ай пуштози мо гирифтагӣ мози бо шуморо ай дарранш нишон метем. Истироҳатгоҳи роҳат гуфтани як истироҳатгоҳ дар пеши ҳамои воқеият шамуҷадай дар ҳамуҷа қарор дора. ҳами хона 11 сотих замин дора. инаҷада времянкашай ду хона времянка дора. дар бораи дарунаш ҳозир мо шумода маслиҳат метем. намарамад иҷа даромадгоҳшай ду дарахти калон дора ки тобистонда шумо метавонед дар таи дарахтҳо роҳат карда дам бигиред. як сотих бори замин барои истироҳат кат мондан бегаҳда мошин мондан кат мондан мошин медроя ҷои мошиндиро ҳамаш салқинӣ қоидавӣ. касе ки мисол харидори ҳозир мо нақша шумо дар ахир да гап мезанем барои ҳамон то ахира тамошо кунед. марҳамат ҳозир бо ҳавлиша мегирем. як чизи дигарро гуфтанем ки касе ки мисол ғарибо одамое ҳастен ки харидор метавонед иҷара барои ресторан бигирен, аҷоибот мешавад барои сари раҳай инаҷада метавонед ки 100% 200 нафар озод метавонад ки дар ҳамиҷада истироҳат куна. мисол ресторан ҷои шитан дорад, то 200 нафар зиёд метавонад, то 300 каса пад ресторан ҳам мешавад када, фақат ледни зимнишам када метавонед шумо 100%. на навес мекунед ҳамиҷада зимистони тоистон ду этаж дар ихтиёртон метавонед ки сумша дар як сол бироред. чибаки сари раҳай ҳамаи камазо ҳамита қадӣ мегзаранд, ҳамаи одамое ки ай тарафи ленабод меянд ҳамита мегзаранд. не сари раҳдан бо мо як бер дига ай берун мегирам ки шумо убедитсия кунед ки ҳамира пад ресторан касе мехара, ман боварӣ дорам ки дар як сол сумша мебурад. як сол да. ина хонаро бо ай тарафш гирифта истем ки шумо бибинед, бо мо ай тарафшам мегирем. ина ҷои стоянка пушташ бараш нишон додем, дар медорад мошин ана бо инаҷаш раи одамдиро ай барш хати ина то инаҷара пеш инаи чида времянка да дхона времянкай инаҷада қариб нигоҳ кунед чанд қа ҷой сурфаи калон чанд қари ки шумо метавонед оилавӣ омада ҳисоб барои истироҳатон 100% калонӣ шавед ки метавонед ки иҷош ҳамаш помончи қати таҳ мерава. ана чизи зуди ки ман шуморо нишон метам, анами бассейни нидастроини кам тарафи дигараш мондагия ки ёро шумо соз кунед. на у тарафш дози ҷои ҷакузай ай и тарафаш барои детскиҳо у тарафш дай инаишам барои детски майда кадагия дута барои кӯдакоай инаи ҳавзи калон барои одамои калонсол мешава. хоз ҷакузиша ай пеш мерем бо сёмка мекунем, намоиш мекунем. инаи аз и тарафш бо моз гирифтем ҳамиҷара ина нигоҳ кунед ҳавз омадагӣ анау ки ахиршай тарафи хонаҳай инаи гирди ки мебинед шумо ура фонтан када мешава, трубои овуш гузарондагӣ ҳамаш тайёранд. анаиҷада марҳамат бинед, инаиҷа барои ҷакузи кадан ҷакузи ҳамаи труба мурубаш ҳамаш тайёрай. инаиҷада шахтаи овуш ана марҳамат бинед, шахтаи овуш ки метавонад ова сливат шава. ова ина тарафтам яктай дига сливнояш аҷоиботай ба сатҳи олӣ сохтагиай. ина марҳамат бинед, ина хона ай и тарафаш нигоҳ кунед кӯра манзарара просто барои манзараш шумо ки манзарада роҳат мекунед. кругом ҳама кӯҳ айда тараф кӯҳай хай айнаи тарафшам ҳозир ман мегирам. нигоҳ кунед роҳата дидед, анамуҷа истироҳатгоҳи роҳатай 100%. ина ҳамсоя ай тараф кӯҳ кругом ҳама природа 11 сотих замин дай барои беруна тамошо кардан, природа тамошо кардан. Иҷа ториктарай, иҷа мисол света мемонӣ,
اینا مرحمت تماشا میکنید پریرودا را یا همش کشوده میشوند نکنه نگاه که کشوده میشوند پریرودا را شما تماشا کردن میتونید نگاه کنید ایجام نگاه که کودکان را بازیشون наблюдать کرده میتونید یا ساوریمنی کردگی استیل یورو فقطی استیل دبی یورو فقط کردگی انا مرحمت میویم اینجا اینجا دا چی زالا یکم زالی خوب زالی خوب میگذاریم این طرف خیلی کسی که در اینجا کم طرف چیه اینجا چیه که اینجا چی میشه توالت حجت خونه انا اینجاش وانا میشه اینه وانا تونه انا اینجا یک کمنته کلون برای مهمون خونه مرحمت بینین مهمون خونه اینجا کوخنی میشه اینجا کوخنی پادوال داره بود پادوالش خاطیه مرحمت بینین پادوالش هم کلونای دیگه جوش این یکم ایتاژ بود این یکم ایتاژ بود این خیلی بو میبریم دیم ایتاژ ای دیم ایتاژ هم بیرون اسویشنی دورات اسویشنی همش هست تریزیاشون کشوده میشه استیل یوروپا دوبای قطی کردگه انا این طرفش وقتی میدروین ای لیسینسا میدروین طرفی دستی راست انا اینجا یک کمنته دیگه ای انا کسی که ای بلندی میخواد تماشا کردن انا اینجا چیه اینجا بالکن چکشه اینجا بالکن چکشه بو با اوینده میشود که سیم اوشونا ساخته برداشتن سیم اوشونا میتونه که شما همینجا بو بسازین این اینجا دم بیرون نابلودات کردن میشوه این ای بلندی کسی که میخواد ای بلندی تماشا کنه این مرحمت این ای بلندی شه این مرحمت بینین اینجا چیه اینجا مختم میشوه اوینا میشوه اینجا دا اینا باید با لیسنسه برای سیم میشه کسی که میخواد مثلا میخره خونه را بو میتونه که 3 متر برداره این جاش فضولیت میکنه برای چند اتاج برداشتن پادوشکا را خیلی سیستم پویس به درجه بقوات کدگی خونه را که تو میتونی که تو 3 اتاج بردارین شما این جاش خیلی این همین تریزور استیل یورو فقط که اگیان دوبایسکی پلاستیکوش همش ترکیه شما میتونه که وقتی که را میخرین شده میشوند پدنه بدینی همه جا میتوه همینجا همه جا میتوه شما میتونه که همه جا را نبریدات کنید تماشا کنید به هر جای زورای عجیب بود این طرفش بود دیگه خیلی این طرفش نه چی راحت هم جودگی هم راحت عجیب بود زور و میریم کمنته دیگه شما شناس میشین کمنته دیگه قطعی این یکم کناش ای کمنچک میبرامدین طرفی دستی روست بود پاپرامویو ایجادم با یک کمنته دیگه اینا مرحمت بینید اینا میتونید سپال نکنید میتونید خیلی که شما دا معقول میشوه هم خیلی میتونید که عبارو دود کنید اینا اینجا با یک خونه دیگه های اینا اینجا با یک خونه دیگه خونه کلان شما میتونید اینجا راه را نبلیدات کنید نه راه را کوه را ای طرف تماشا کنید به حد شمال دارای شمال عجیبه اینا نگاه کنید اینا کوه را میبینید ای 4 طرف کوه ای 4 طرف شما میتونید که خوش رو خیلی راحت کده وقتی که اینجا دیم ایتاش هم حجت خونه هم داره وانه هم داره اینجا با دیتسکی میتونه که جرا دیتسکی کنید برای کودکتون مرحمت 3 خونه در طور 3 خونه در طور 2 خونه 4 تا 4 خونه در طور میشه 1 2 3 4 خونه در طور 3 خونه در تا 3 خونه در تا نه مرحمت بینین کسی که خریداره ما نمره را میمونیم شما میتونید زنگ بزنید همین دچه را بگیرین دچه را در اخیر وقت کسی که تماشا میکنه تو اخیر تماشا کنه ما در اخیر چنه را میگیم که چند هزار سوم میسته همین چیز اینا خونه گفتگیم ما برای چیزی هم که کسیم برای که شما اینا میبرین رخت ایسی میگذارین اینای بلندی میبرین با نای پریرو داره تماشا میکنین
فهمیدین؟ اینه قجوی دیگه خولی های ایش پدرکه های ایش پدرکه انا خیلی میبروین بودامه که سیاحت دوست میدارن کو انا خیلی میبروین نگاه کنین پریرودا را بینین تا تو را رفتن میگیره تا نام بلندی را او طرف دا برف میخری بو میفروی تایستان دا برف میخری ابراد نمیای اینه جمشید سنگ یک بولوش دا میبروی انتقاطی میو باید میشینه اینجا نمیشینیم یو میشینیم یک تماشا کده من اینجا ببینید که نمیده اگر نگیرین من خودم میخرمش برای همین تیز بین یگون تر بگیرین سلو کنین فایدهش رو بگیرین یک ساله سویبی هم سلو میشین هم سمتون ابراد نمیگردن باقی سربلند باشین در پناه خدا باشین تا ویدیوهای آینده خداحافظ